day wathola sekuneyinyosi usethi lokho okudlayo mina kukho ngithola ukudla. Ngamanye amagama, if you can kill into engabulala wena, you can get something to eat. But it's either ubulala into efuna ukuqeda ngawe uzokuthize noma yona ekudla eqala ungadli lutho. In fact le verse into ethi ezinye izinto ezinzima empilweni yakho ohlangana nazo umuthi uyayibuka ezingagwinya sekudle ziqede okwazi phakathi kuzo kukhona into ongayidla uma nje unganqoba leyo if you can be able to kill that. Kuyenzeka uhlangane nento uyibone ukuthi ufuna uqeda nje ngawe ubothi lento iphezulu amandla akho uma wayithambela it will kill you, kodwa if ungathola ichance nje uvela uyibulale leyo nto kube uyibulalayo, you will get something to eat. Ukube bazali bese ngivala bengomemeza ngithi izinto zakho ezikhona ukuthi icashe ezintweni efuna ukugula wena nje uma ungakwazi uqoba into efuna ukugwina impilo yakho ungayithola into ongayidla. Bazali kubuka isikhathi kwese ngathi lutho akayikho into angayidla empilweni kanti ikhona icashe lezi zinto nje ingonyama ohlangana nazo. Ingonyama zabantu ayifani, sinengonyama ezingafani. Abanye poverty ingonyama yabo, abanye poverty, abanye ingonyama yabo umjolo, abanye ingonyama zabo inzondo. Ubulala lento ufuna ukugwina impilo yakho phakathi kuyo ungavela lisale into ongayidla. Kucula uSamsoni la lemfumbe uthi lokho kudlayo uthi hey bafethu mina ngithola ukudla kuko. Ngamanye amagama bazalwane zikhona izinto ongazidla kodwa zicashe entweni engadla wena. Bathi lento ke bazalwane izalwa njengempendulo kwaIsrael. Uzalwa la khona elithi iBhayibheli uIsrael uhlezi unqotshwa njalo moya empini. I'll be short bazalwane kodwa kunento engithinta la lithi uNkulunkulu wezwa ukukhala kaIsrayeli indlela wosukhala ngayo ngoba njalo moya empini uyahluleka. Umoya empini uyahlulwa, umoya empini uyahlulwa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesukhumbula uIsrayeli. But before ukhumbula lithi iBhayibheli wayebanikelile ezandleni zamaFilisti. Lithi ngoba baphinde bona wayesebanikela. Shamba ukuthi isono sikwenza unikelwe etheni. Lithi iBhayibheli nje babonile babuye bona lithi uNkulunkulu wayesebanikele etheni. Yabona ke isitha masikuthola unikelwe size amandla kunawe kanti hayi ngoba sinamandla ukuthi nje wena unikelwe. uIsrayeli waya nezikhali empini wanqotshwa nezikhali ngoba uJehova eflathele ayikho impi ongayiqoba. Lithi iBhayibheli njalo uma beyempini bebenqotshwa beya nezikhali eziright kodwa bengabuyini ewini, beya nama-giant kodwa bengawini, kanti nje uJehova ubanikele. Jehova ubanikeleni etheni inkinga babuye bona. Isono sine-ability sokuhlutha esandleni sikaNkulunkulu ongakwazi ukulwela, kodwa isono sihlwithe ethi Jehova ngiyamnikela. Angithandi khona ukumnikela esitheni kodwa isono siyangenza ukuba ngimnikele. Lithi banikelwa ngenxa yesono. Lento kuyisono bazana ku-2020 ake sikhulume ukuthi yiyo edala uThixo namandla engakwazi ukunqobela. Yiyo edala uThixo namandla engakwazi ukulwela into eyinkinga isono sikwenze inikele. Lithi babenikeliwe eyitheni ngenxa yesono. Sikhona kodwa abazalwane kanti ayikho nempo yodwa ongayiwina uma uJehova engekho. Sizomemeza kuRomans 8 ememeza uPaul ethi uma yena emengakithi ethi ubani ongamelana nathi. Yabona ke bayizothi uma yena emengakithi ubani ongamelana nathi, akukho ongamelana nathi engali ngakithi. Lithi uma emile uJehova wethu uyingozi. Amen. Oh shalaka masaya uyingozi emele ngakuwe. Uma ke wahamba ngakuwe uyingozi akekho ongamelana nawe. Umbuzo omuhle uthi uma ngasuka elwe
inkinga ey'mele nje ey'mele ngakithi lokho kuyinkinga ey'mele nomndeni wakho engakali kunezimpi ey'baleka ngoba ey'mele nje ngasemndenini wakho ey'mele nje ngakini ey'mele akukho ongamelana nawe balithi la bavele ngenxa yesono uJehova wabanikela ey'theni. But the Bible says wesebakhumbula uJehova uma bakhumbula uJehova uyahlupha njalo bakhumbula abantu bakhumbula ngomuntu manje abakhumbula kanti akakho umuntu ongazi kwa-Israyeli kwazokaphoqa ukuthi umama ongazi akhulelwe yena qala esezala uSamsoni ake niphinde le kade uJehova bakhumbule inkinga ubakhumbula akekho umuntu angamsebenzisa uma thola umuntu bathi ake ngikhuleke kule uthi angathi izintombi singona sonke kungasala noba yedwa ukuthi uJehova esikhumbule ngaye kuyinkinga ukuthi uJehova sesikhumbula kodwa engamthola umuntu angamsebenzi lithi la kwasho ngaphoqa ukuthi aqale phansi ukhulula inyumba ikhulula for 9 months kodwa kade bekhunjuliwe kodwa nje kushoda umuntu ngoba uJehova bayikhumbula kezo wakho kodwa ukhumbula ngomuntu hayi kuba benikhona benizodanga leli tente ngoba ushopha umuntu ukhumbula abathise ngoba uJehova bayikhumbula ngizwile ukukhala kwabantwana bami kodwa kayi kubo uthi yehlile ngize kuwe kodwa ngizile kuwe ngize kubo kodwa ngize kubo kuyiwo ngiza kubantu bakhumbula umoya wabantu ngiza kumuntu lithi baphele wabakhumbula kanti bakhumbula kabakekho umuntu angamsebenzisa as a sign ukuthi bakhumbula sinenhlanhla uJehova esikhumbula kanti ukhona umuntu angamsebenzisa balithi baphele la kwangekho umuntu lithi kwaphoqa kwazala uSamson angikho kwizinto eziningi zikaSamson mayizalwa lithi but umezalwa uSamson wazalwa with assignment yokuthi uzoqeda kulala amaFilisti sikhona abazalwane uzoqeda kulala amaFilisti but uSamson lithi baphele izintombi zikhona ziningi ngoba nje waqhazwa yamaFilisti because kwesinye isikhathi la nobizele ukuthi usebenze khona uSathane uvele ufuna ukuthi thanda lento obizele uyichithe. Oh Bishop, if you are having the calling yokuthi ukwazi ukhipha idaba uvele idakise wena. Okay. Oh Bishop, let the bambini okwazi ukuphi ability and the calling yokulanda abantu abanabo vele lento ziningi intombi ekhona lithi iBhayibheli yavele yakhazwa intombi yamaFilisti sikhona kodwa abazalwane uma benikhona bengothi ubona ngani ubizelweni buke intweni okuyizo odonswa ngazo buke intweni okuyizo oyithandayo lezo zinto oyithanda kangaka yizo bizelwe zona lezo zinto oyizo oyithanda kangaka yizo bizelwe zona uma nje ungaphuma kuzo bonke abantu abalapho bayakhululwa kuyo uSathane ukupha ngento bizelwe yona ukupha ngento bizelwe yona lento bizelwe yona uwenza why ufuna uthanda yona wenza ungasayichithi udisturb the calling ukuthi thanda yona disturb the biwe ukuthi ungayenzi calling ukulisa wena kanti uwe obizile ukuzotakula abathize khona nawe wabona wenza lesighayi ukuthi ayivele iqulile kumaFilisti lethi iBhayibheli yavele yavele le ndoda before I can cross yathatheka isifuna ukushada iBhayibheli ke lisifezela indlela ezimbili kulabo abangakathathi ukuthi uthatha kanjani. Okay, isifezela indlela kaAdam isivele indlela kaSamson eka-Adam uthi uyaphaphama loyithambo lamathimba lezo yindlela ezingasajwayelekile-ke la lethi umuntu ombonisi but manje lisivezele kaSamson ekaSamsoni akaboniswa kodwa uvela uthanda intombi nayo iseBhayibhelini leyo
ukuthi kunendlela eyenziwa ngayo. Wathanda intombi wayishiya kanjalo wanyuka waya kubaba. Wayabobulela kubaba. Wathi baba sengithandile. Bishop. Kusizani ukuthi baba engakakhuluma entombini. Kusize kuthena ama-advices awasebenzi uma eseze wakhuluma entombini. Yebo. Azomsiza ngani esayibikile. Kanti le ndoda ifika isho lutho entombini. Usethi ubaba bengekho yini ndodana. Ya. Ubungamthatha ehlohlweni zakini. Noma emndenini wakini. Sungazothatha umuntu kumaFilisti. Uma-advisor kahle eli. Kwasho ukuthi the son ayifuna ukuthatha advice. Yasithi ngithathele ngoba ngimthandile. Lithi iBhayibheli lelo ubaba wayeseyidedele. Ngesikhathi esishada lo mama, khona ngifuna ukuza kuyo esama about the blues. Eyenziwa yiSaul. Lithi iBhayibheli wagcina uSamson efa eselahlekelwe izinto ezimbili. Walahlekelwa amehlo, walahlekelwa izinwele. Lento yesono iyenza unqunywe inwele. Mase yenza ukhishwa amehlo. Yenza unqunywe izinto esisazobuya. Mase kwenza ulahlekelwe izinto engeke isaphinde. Oh, Bishop. Ngiphinde zamabhuku. Lento yesono ine ability wenza into eyi-1 kodwa ikhatha izinto ezimbili. Ikhatha into engabuya ngelinye ilanga. Kodwa mase kusuka lezinto engeke iphinde zisabuya ngelinye ilanga. My God. Umuzwa mhla sehluma ukubuya. Uthi mfana ngisiza ungibambisile. uNkulunkulu ngikhumbule kube kanye ngiyibuyiselele ngenxa yamehlanga. Kunento elahleka esonweni engaphindi kodwa umsubuyele engqondweni zakho. Kuba yileyo nto ledala ienga ukuthi ngenxa yento engilahlekele esonweni ngizokhipha phansi umbuso wamaFilisti. Ingozi umuntu othi selahlekelwe izinto ngenxa yesitha kodwa eqhubeke ehlekisane nezitha. Bafika uSamson edilini. Ufika edilini yena une-enga. My God. No bazobe ngifisa ngathi ungake ube ne-enga ne-enga yokuthi ngine eyangilahlekela noma ngingasedilini ngokunomusic kodwa lo music ayikho into engangenza ngidensele umusic womuntu osusa izinto kimi. Sisemhlabeni wabazalwane sisedilini ningi music edlalayo kodwa ngaleli tende ngifisa ukukhumbula izinto eyilahlekile uthi noma ngamnandi emhlabeni kodwa I cannot dance ngenxa yezinto eyiphumilele ephinde sizebuye empilweni. Kwesinye isikhathi abaningi bakhohlisa umusic. Hayi bazalwane bengifuna ukuthi yebo umusic omnandi kodwa yini engasange sabuya amehlo amele vision amehlo amele umono amehlo amele God uthi uNkulunkulu Abraham kalasa lapho amehlo akhe efika khona yonke le ndawo ingeyakho ngamanye amasuka amehlo futhi isono sidla umkhawulo wakho kunendawo engasaphinde ufika kuso ngenxa yesono. Kodwa nanti into engelimile namhlanje uthi uma ekhona ovumayo eza noma zibomvu izono zakhe kodwa mina nginamandla okuyihlanza. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Kunezinto ezihambayo ezisazobuya kodwa kunezinto ezihambayo engasoze zabuya. Kunendabana through sin senze isono ukuthi uJehova ebanikele itheni, but through sin again senza kulahleke inwele, senza kwalahleka namehlo. But let us isono ivela for the first time in the book of Genesis chapter 3. Umifika uNizibabheli lithi umuntu wena esonweni
Yabona kayikho indlela yokuwa uwele entweni engaphezulu. Yeah. Lento ethi umuntu uwele esonweni iveza the position of sin. Yo. Ukuthi noma ngana lube phansi kodwa ikhonto ephansi kwakho igama la yisono. Uma ke waya kuyo kuthuwile. Yo. That's why uSathane ufuna unake the taking, not the position of sin. Yo. Bishop. Let's repeat that. uSathane uthanda unake i-taste uthi mnandi into engenzayo engatshengisa i-position yalento ukuthi ingaphansi kwelevel yakho. Kunento yaseshiwo uNkulunkulu kuKhayini eqeda ukubulala umfowabo uthi isono sibe ngasemnyama mayisethi ukunxanela kwaso kukuwe usethi wena umele ukusinqoba uthi sibe ngasemnyama isono uthi kodwa i-desire yaso ikuwe ukunxanela kwaso kukuwe futhi akuwena onxanela isono esinxanela wena. Okay. Yo. Isona esine desire ehlesithi yabo namhlanje uma ngathola usibafu bathi uSathane vele enze ingqondo bese ngathi wena uhubha isono kanti isono esihubha wena. Yo. Kuwena yikho into engahalela isono ngoba into engaphansi kwakho Yo. but ungena kuso ngoba yiso esithi mangathola loyo umuntu ngaphezulu ngoba singaphansi. Yo. There is no way umuntu ongaphezulu halela into engaphansi. Umuzo bemene simfundisa understand isono ngisithanda kangakanani. No, awusithandi sesikuthande ngalendlela sasithanda. Jesus. You cannot love something that is below you. Yeah. Ngeke uyithande into engaphansi kwakho. Angeke uyithande nakhuzane unikelwe yithengi. Angeke uyithande into enquma inwele zakho. Yo. Angeke uyithande into enquma amehlo akho. Which is sin. Kodwa angivale bishop. Yo. Umhlangana nento oyibona izokugwinya ngithi ungayibalekeli inqobe uma ungabulala into ezodla wena ungayithola into ozoyidla. Uma ungabona umuntu namhlanje onento ayidlayo empilweni ukuthi waphumelela kangaka uyithatha kulento wathola into ayizomgwinya wala nayo wazoyinqoba. One will ask me ukuthi where can I get amandla onqoba ingonyama? Singafana sivuse uDaniel ngathi ngiyamazi uNkulunkulu. Ngiyamazi uNkulunkulu okwazi ukuyithobisa ingonyama. Ngiyamazi uSithixo okwazi ukuthobisa ingonyama. Wonke umuntu unengonyama yakhe. Esho kumqeda. Uma sigwinyile ungazi uthi awuyinto yalutho. Yeah. Ngazi into enamabhade namashwa ophiwe lutho emhlabeni kanti uthola ingonyama yabuza. You fight your lion. Fight your lion and ingazi kuve eqala ngoba kuyo khona asimele yawo zethu sikhuleke.